For today's video, makita nato si Mama Liling nagtahi og si Mama Philly maoy tigtanod. Ang iyang gitahi mao ni ang Filipiniana sa akong anak nga si Carmel. Tinubuan ni Ate Maymay kay dako man ni unya kay si Carmel. Ugma niha kanang murag Friday ni niya nga isuot. Karon Saturday naman upload na ko. Kanang pagamian ni Mama Liling kay dako man jud. Unya si tanawa. Si Mama Liling maoy mutahi nara nagtanod sa dagom sa Londres. Ambot lang ko nakasabot ba mo anang tanod. Kana bang butangan og hilo ba? O iya butangan og hilo. O may pakayog kuan si Mama Philly mata. O nagkasabot silang duha. Gamay na lang kuwang ni para mapurma na. Giakyad na ni Mama Liling o para iyang ipasukod ni Carmel. Gitanaw nila ang iyahang hawakan. Ang kataason iya sad ni kuanandaan gipilan pero dili pa jud final. Kay para kung motubo sad ni si Carmel grade 5 grade 6 magamit pa ni niya. Siguro kani nga pagkapagamay ni Mama Liling masuot pa ni niya grade 5. Nya tangkaso ni siya ini grade 6. O di ba nakatipid si Mama Liling kay kung magpalit ko mahal ni pilagod. So kay naa naman ko daan kay di naman jud mada kato iyahang sayal og kanang kimuna ni Sky. Kuan pa siya ato grade 1 nya nasuot niya grade 2 nga na. Nya karon dili naman jud mada kay nitubo naman siya. Pasalamat na lang sad ko nga naay daan na nga Filipiniana. Dali lagi nakapagamay ni Mama Liling may gani na as Mama Liling nakatahi. Ako wa jud ko'y talent tingani. Dagan kay talent si Mama Liling tahi, manicure, pedicure, mamaligya pa ni siya bisag unsa iya ibaligya. So perting daghan na dili siguro kay limara. Unya dagan ni siya talent mo nang swerte kay sa tanonoy. I-try na kung masakto ba ni Carmel Sky, dili bahuot, dili luag. May sad ganining bata walay pili, pero kuyaw sad kay nilang eskwelahan karon isulti ugma isuot no, di ba? Mura tag unsa ni automatic duty bayata. Nya dili bayata nga makapangita dayon nya. Swerte na lang jud nga na ay maguwang. Kay kung siguro wala ni maguwang siya ra ay magkapakapa miadto sa metro mangita. Nya mayra ba inigadto nimo na ana nya morning baya ni ang mga classmate ni di mamalit jud, di ba? Nya kami muunsa na lang kay maabot mi alas 5 unya makalakaw mi mga alas 6 kay inig mukuan pa day muli pa day gikan sa trabahuan pa dong sa balay. So makalakaw mi mga alas 6 alas 7 mangingana. Sus mo na nga ningon ra sad si Sky nga pwede ra man dili. Pwede ra sad musuot pero mas ganahan man gud ko mo cooperate jud ba. Dili pwede nga mo ingon ang teacher nga mauni nya dili gani siya mo apil. Mas nindot jud bisag unsa nindot o bati isuot jud kay mas nindot man jud na makita sa maestra nga mo cooperate diha bahala unsa na diha pero gisuot sa jud niya iyang giparis chinilas wala na ko na videohan pagka ugma ako man unta ang naghatod. Sus niadto dayon siya sa amin paghuman og suot ni Mama Liling ingani jud ning bata oy dili jud pa uwahi tanaw jud na niyang dagway. Ay, salamat jud kay Mama Liling ha nga imo jud gitahi dayon maayo ha jud sa natay talented na inahan ay. Ug si Mama Philly nga maoy tig butang sa dagom. May kayo pero buyag. Si Mama Philly klaro pa jud kayo. Ako dili na noon ko ka klaro. Mama Philly maayo pa kaayo mata pra buyag. O okay na siya ani nga sinina okay na daw. Di man sad nimo pili bata. Relax ra kayo ang inahan kay nakatipid. Mas Mama Liling sa una manukap manahi ni og sinina dito sa amo para makakwarta. Mo ning ningon siya gamiton kuno na iyang talent nga wala nagamit. Oy ngana na sakto ra man ang kataason kay para dili matamakan. Ang iyang pagtahi sa una dako sad kaayog katabang kana may mo adto sa amo nga parinti namo magda siya og mga tukapanan mga gisiun niya mga sinina usa ka putos unya iya ipa tukapan ni Mama Liling ipatahi ang gisi unya kay muhatag man dayon og kwarta. So mao na to tabang na to sa amo nga palit og bugas og pliti-pliti. Naman ay red nga scarf. Maliling kay kuwan
Mahuwang pa ang ano. Yes, kayo okay ra? Okay? Sani sa pagtahi ni Mama Liling nakatabang nga makakaon mi ug makapliti-pliti. Mao to guys, inyong nakita nagtahi si Mama Liling. Sunod na sad, salamat sa inyong pagtan-aw.